Сайн уу Италиас Монгол хүртэл таандам дугуугаар явна гэвэл итгэх үү? Магадгүй энэ аялал бит хоёрын амьдралдаа хийх хамгийн том аялал маань болж магадгүй. За тэгээд олон эргэлзээ, олон айдас, мэдгүй зүйлсийн дунд бит хоёр ямар ч гэсэн энэ аяллаа эхлүүлж чадсан. 2025 оны 12 сард Италийн Ром хотын хажуухнаас бит хоёрын Монгол хүртэл аялал маань эхэлсэн. Buongiorno, oggi primo giorno, sono mezzogiorno meno 20, abbiamo fatto 20 km, che fatica! Dopo 2 mesi senza allenamento, è dura. Uyduka, uyusude. Sono le 4:25, siamo vicino a Rieti, fa buio in 10 minuti, un quarto d'ora, non abbiamo trovato ancora un posto per dormire, prima sera così. Prima notte in tenda, una notte bagnatissima. Ус чихтэйгээс тэрийг стооцвол гоё л. Энэ гоё хонсон газар нь гоё чимээгүй өстэй. Чимэг. Тухтай. Өглөөний нэг. За бит хоёр одоо өглөөний цагаа хийж байна. Өглөөний цайнда аль дээр ээж аваар явсан Монголоос ирсэн гурилтай шүү. Өглөө оройгоо зөвөр хоол идээд тий. Өчигдрийн орой бит хоёр Италиас авсан бэлэн хоолоо чанж идсэн. Өнөөдөр Монголоос авсан хоолоо чанж идэж гин. Окей. Now we go left. Abbiamo appena iniziato la salita verso l'Aquila. Non penso ci fermeremo, dato che stiamo campeggiando e vicino alla città, insomma, è un po' difficile. Questa valle qui sotto è stata bella umida la scorsa notte, abbiamo avuto tutta la tenda bagnata e praticamente anche il nostro respiro, visto che è sceso anche sotto lo zero, si era un po' condensato sul sacco a pelo, ma abbiamo asciugato tutto, siamo partiti un po' tardi stamattina e cerchiamo di raggiungere la costa est domani sera, non so se ci riusciremo. Questo è il paesaggio. За энэ зам дээр ингээд хэсэг нэг хэдэн километр явж байгаа тийм улаан байшингууд байт юм байна. Хуучин 60-70 жилийн өмнө баг өртөө маягийн гэх юм уу зам дээр одоо машин тэрэг нэвтрээ янз бүр болох юм бол ирж тусалдаг тийм support хийдэг тусалдаг хүмүүс байсан гинэ. Тэгээ одоо болохоор зам энэ төр сайжраа машин тэрэг сайжраад байха болцсон. Сонирхолтой юм байна. Монголоор бол баг өртөө юм уу да. Тэгээ янз бүрийн асуудал гарвал хоноглож бас буудал маягийн ийм улаан өнгөтэй байшингууд байдгийм байна. Dopo 2 giorni e infinite salite siamo in Abruzzo. Yeah, sheep meat. Arrosticini. We're coming. 3, 2, 1. Өвлийн өдөр богинохон болохоор ер нь 3
өнгөрөө 4 цаг 30 минут гэхэд ихэнхдээ хав харанхуй болчихно. Тийм болохоор бид хоёр 3 цагаас эхлээд хоноглох газар ерөөхдөө хайж эхэлдэг. Тэгээ Италид болохоор кемпинг хийх ер нь бол хориотой. Тэгтээ яг бид хоёр яаж игээд аргалаад тэнтэй кемпинг хийсэн байгаа майханд хонсон. Тэгэхгүй бол будал нь бол маш үнэтэй. Дээрээс нь нар жаргасны дараа бол гадаа нэлээд хүтэн тэгээд харанхуй болохоор бид хоёр тийм их хоолыг цаг байхгүй. Ихэнхдээ бэлэн хоол буцалгаж идээд тэгээл аль болох мартхан шиг байхандаа ороод дулаахан орондоо ордог. За өглөө. Ямар нэтмэн. Энэ ус нь харагдаж байна уу? Энэ майханд байгаа мó? Хонж байгаа газар байгаа мó? Бүх юм нороол. За одоо өглөө 8 өнгөрч байна. Ашгүй нар гарлаа. Энэ орсон юм байна хатаасаа. Тэгвэл босхойсоо. Шөн бүртийн мөс байсан гэж шүү. Би мэдээгүй л дээ. За нара аим бустаа. Ус боочг нөө. Ус үлдэрлээ тань бэби. Sì, baby. Tutto. Questa mattina praticamente abbiamo tutto gelato. Incredibile. Avranno fatto, non lo so, -5 forse. Controlliamo l'acqua. Controlliamo l'acqua insieme. Oh, yeah. No, l'acqua ancora c'è. C'è qualche ghiaccettino dentro. Oh, super cold. Эхлэснээс хойш ер нь нар ямар чухал гэдгийг ойлгож байгаа. Наргүй үл хэцүү. Нар гарч гол тэгээл өдөр гоё болоод дулаах болоод явж байна. Бид хоёр хаашаа яаж явах замаа болохоор Commute гэдэг аппликейшн ашигладаг. Тэгээд аппликейшн маань заримдаа бас бид хоёрыг ийм гоё адал явдалтай учруулна. House. Stiamo asciugando le cose fuori al supermercato. La signora si è appena fermata e ha chiesto: ma come fate a dormire qui all'Aquila? Ho detto: signora, in tenda all'Aquila con questo freddo? Eh sì, addirittura abbiamo sudato la scorsa notte. Complimenti, complimenti, ti ho detto. Mascara quasi fatta al supermercato. Poi proseguiamo. Wow, honey. Honey, I didn't know you sing so well. No, I didn't sing well. I think In your way, tagara. Guess. Aro. Sawang. Sapon. I was falling. Sapone, come no? Non preoccupatevi, non facciamo altro che pedalare e mangiare. These are very tasty, eh? Basta. For me basta.
Siamo in cima. We are at the top. Nice. Woo! Top, top. My hands are in my pocket. Wow, such a cool wife. Cycling with style. When we stop, I'm gonna open the beach. Please. Please. Oh, my legs burn. Whoa. That's crazy, no? I thought you would say it for real. Yeah, would be nice, but. Wow, stop. Kind of scary. Oh my god. Cercami. Siamo arrivati a Popoli, dove ci sono le terme di Popoli. Non fa freddo per niente. Praticamente se fossimo rimasti su ci saremmo morti dal freddo. Invece qui così stiamo benissimo. Non ci abbiamo neanche fretta di andare a dormire. For real. Ah, finally. Yesterday night I was. Brr. You filled up all? Yeah. Oh wow. So fast. This one is 5 bags. A lot of water. Thanks, Bella. За бит хоёр тэр Попули хотоос гараад хонох газар хайгаад газар олдохгүй явсаар агаад хамгийн сүүлд нь ийм хурдны замын гүүрэнд орхойсон. Тэгсэн чинь өглөө нь Италийн цагдаа ирж бит хоёрын бичиг бариад тийш алгасан. Гэхдээ яг хуу аялаад явж байгаа гэдэг ингээ уучраа хэлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн асуудалгүй. За замын хажууд анар жимс ургасан байна. Гэхдээ одоо улирлан дууссан болохоор муудцсан л шүү. Заваа. Run. Гүгээ. Huh? Car coming. Look, you can save some, no? Not bad. Not bad. I think also this not bad. Lo so. Però sono tanti. This fucking gate's open. You have a million dogs, you should close your gate, no? We made it to Golden Rose. Ингээд бит хоёр авруу цавд байдаг. Пивний үйлдэр тэгээд хоньны махны шорлогтой газар ирж хонсон байгаа. Тэгээд ер нь бол бит хоёрын аяллаа ихний хэд өдөр маань ерөөсөө ирж пив ууж хоньны шорлог идэхэд байсан. Тэгээд энэс цаашаа аялалд маань юу тохиолдсон талаар үзхийг хүсвэл манай пэйжийг subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.